Današnjoj sednici Skupštine opštine Aranđelovac od 41 odbornika prisustvovalo je 39, od kojih su potvrđeni mandati novim odbornicima Desimiru Đurkoviću, Đorđu Rizniću, doktoru Predragu Vojnoviću i Ljubici Milošević. Zatim je Bojan Radović, predsjednik opštine Aranđelovac, obrazložio zbog čega je pokrenuta inicijativa za realizaciju ugovora o kupoprodaji dela nepokretne imovine Akcionarskog društva za turizam i ugostiteljstvo Bukovička banja Aranđelovac u restrukturiranju, koji je sklopljen još 17. septembra 2012. godine. Zaključak je o pokretanju inicijative za realizaciju ugovora o kupoprodaji dela nepokretne imovine Akcionarskog društva za turizam i ugostiteljstvo Bukovička banja Aranđelovac u restrukturiranju, Aranđelovac broj 155612-2973002 od 17.9.2012. godine. Član 1. Strateško opredeljenje opštine Aranđelovac je razvoj turizma, što je i definisano u strategiji ekonomskog razvoja opštine. Park Bukovička banja je od neprocenjivog značaja za opštinu Aranđelovac, jer osnova za razvoj pre svega banjskog turizma koji je osnovni ukupnog turizma opštine. Zbog toga je opština i do sada podržavala napore investitora da realizuje investiciju u hotelski kompleks u parku Bukovičke banje. Objekti koji se nalaze u parku, koji su proglašeni kao spomenici kulture, nalaze se u veoma lošem stanju. Preduzeće u čijem su bili vlasništvu učinilo određene, ali nedovoljne mere za zaštitu i rekonstrukciju tih objekata. Kada su ti objekti prešli u vlasništvo Republike Srbije, najavljeni su strateški partneri za sve banje u Srbiji i neke druge mere, ali ništa nije učinjeno, tako da je, na primjer, hotel Staro zdanje potpuno ruiniran, što je obavljeno u više emisija i medijima. Ugovorom zaključenim između Agencije za privatizaciju Republike Srbije i Privrednog društva za turizam, proizvodnju i trgovinu Amazis D.O. Beograd broj 155612-2973002 od 17.9.2012. godine, investicionim programom koji je sastavni deo ugovora, predviđena je rekonstrukcija postojećih objekata u parku Bukovičke banje i izgradnja jednog novog hotela Depadansa. Do sada ništa značajnije nije urađeno u realizaciji ugovora, prvenstveno iz razloga što ne mogu da se obezbede saglasnosti Republičkog zavoda za zaštitu prirode i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Samo da napomenem da imamo mnogo bolju saradnju sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture i da je tu došlo do određenih kompromisa, tako da pokušavamo, znači, da nađemo taj balans, da se sačuva i autentičan izgled tih hotela, a sa druge strane da oni imaju i komercijalnu primjenu. Član 4. Predlaže se Vladi Republike Srbije da pomogne u realizaciji predmetnog ugovora tako što će sagledati potrebu i opravdanost izmene uredbe o proglašenju spomenika parka prirode Park Bukovičke banje, Službeni glasnik Republike Srbije broj 94/11 i dati smernice za efikasniji rad nadležnih zavoda. Kao što znate, 2011. park je proglašen spomenikom prirode i stavljen je pod viši nivo zaštite, to je drugi nivo. Mi, da pojasnimo ovaj član, ne želimo nikako da skidamo zaštitu sa celog parka, da ne bi došlo do zamena teza. Znači, želimo da samo u tom delu gde se nalaze hoteli, gde je RH Zavod i gde se nalazi spomenik, gde treba da uradimo saobraćaj, znate koliko imamo problema gore kod spomenika, kod stadiona, da tu treba da pokušamo da razmotrimo da li je moguće uraditi tu kružni tok. Znate svi kakva je ona raskrsnica. Znači, želimo samo da izmenimo uredbu na tom delu parka, to su tih 2 hektara, da ostane određen nivo zaštite, ali da se uredbom decidno definiše da je dozvoljena rekonstrukcija hotela. Šta to znači praktično? Da može da uđe kamion, da može da se istovari šut od radova, da može da se postavi skela i tako dalje. Znači da se definiše tačno da je moguća rekonstrukcija tih hotela, jer sada vi na papiru imate dozvoljenu rekonstrukciju, ali bilo šta da uradite, da postavite skelu na parkovskoj površini, vi bi se dobili, odnosno investitor bi dobio krivičnu prijavu. Pošto je osnovni argument Zavoda za zaštitu prirode Srbije protiv izgradnje novog hotela u parku Bukovičke banje da se time smanjuje površina, član 5, površina parka i da objekat nije u funkciji parka, napominjemo da je ideja da se hotel izgradi na rubnom delu parka i arhitektonski uskladi sa okolnim ugostiteljskim objektima, odnosno hotelima Staro zdanje i Šumadija,
pa bi on postao deo parka koji čine i zelene površine i objekti i svakako bi bio u funkciji parka kao moderni ugostiteljski objekat pored ugostiteljskih objekata starog tipa. Znači sve bi to činilo jednu ambientalnu celinu parka, naravno rekonstrukcija tih hotela kao što je to i nekada i bilo. Nikako se ne narušava izgled parka, svi to dobro znamo. Opština Aranđelovac, član 6, je u planu generalne regulacije za naseljeno mesto Aranđelovac stvorila planski osnov za izgradnju predmetnog hotela, depadansa, i to tako što bi se izvršila detaljna planska razrada kojom bi se definisali način korišćenja i rekonstrukcije svih postojećih objekata u parku. Mogućnost izgradnje novog objekta koji bi bio u funkciji turizma i parka pod uslovom koje daju nadležne institucije zaštite. Član 7, u smislu izloženog podnosi se ova inicijativa. Znači, još jednom da napomenem, nikako ne tražimo skidanje zaštite sa celog parka, nego samo sa tog dela parka gde se nalaze pomenuti objekti kako bi mogli da pokrenemo tu investiciju i da nastavimo sa onim što je u skladu, što je definisano strategija održivog razvoja opštine Aranđelovac. Sa 34 glasa izglasan je pomenuti zaključak, a 2 odbornika su bila protiv. Jednoglasno je usvojen i predlog odbornika doktorke Slađane Marković da se pokrene inicijativa za overu zdravstvenih knjižica radnika Šamota, Elektroporcelana i Elke i da ovu inicijativu realizuje Savet za zdravlje. Imam samo jednu obavezu, ne vezano u stvari za rad Centra za socijalni rad, ali vezano za zdravstveno osiguranje našeg stanovništva. Ne samo naše opštine, nego u celoj državi, a to je da pravo na zdravstveno osiguranje ne ostvaruju radnici čije firme nisu uplatile doprinos. Ne znam koliko ste svesni koliko je to ozbiljno pitanje, ja sam to prošle godine rekla na istom ovom mestu i upozorila, međutim, stanje će biti vrlo je loše, a bit će još gore. Zato što nigde u svetu nema zdravstvenog osiguranja bez uplaćenog socijalnog zdravstvenog osiguranja i to su socijalne kategorije. Ovog momenta su bez prava na obradu za invalidsku penziju svi radnici Elke koji su ostvarili pravo, znači lica sa hendikepom. Ovog momenta su karcinomi Elke, Šamota i FEP-a bez ikakvog zdravstvenog osiguranja i bez prava na lečenje. Njih će biti, nažalost, sve više. Svih kategorija bolesnih ljudi će biti više, neće moći da se leče i nemaju pravo na zdravstveno osiguranje. To nije hir pojedinca zaposlenog u nekoj ustanovi, jer je prvi uređeni sistem upravo sistem zdravstvenog osiguranja gde vam je kompjuterom kontrolisano kako i kome overavate zdravstvene knjižice. Bez odblokiranja u službama za uplate ne možete uopšte odštampati knjižicu. To je jedno vrlo bitno pitanje. Nekakva inicijativa naše opštine mora da se pokrene, da se zbrinu najugroženije populacije bolesnih ljudi. Molim vas da to svi imate na umu, molim vas da shvatite koliko je to važno i ozbiljno pitanje. A da nema mesta ni vremena za odlaganje. Činjenica da to jeste u svetu, da jeste u Evropi, da ko nije uplatio zdravstveno nema pravo na lečenje, da dobije onaj minimum zdravstvene zaštite, odnosno ništa, andol recimo za karcinom. Sad, to je u svetu gde su postojale mogućnosti da oni samostalno odvajaju različite vrste zdravstvenog osiguranja, uplaćuju. Kod nas to nije postojalo. Mi preskačemo celu jednu etapu u razvoju države da bismo došli na nešto što već postoji u Evropi. Molim vas da smislimo način da se pomogne bolesnim ljudima, da se nađe nekakva inicijativa, način da se makar pokuša da se najugroženijima pomogne. O problemu neoverenih zdravstvenih knjižica radnika pojedinih aranđelovačkih preduzeća govorio je i odbornik i član opštinskog veća dr. Goran Blagojević. Kao član veća zadužen za zdravstvo i direktor zdravstvenog centra, ja se slažem potpuno sa koleginicom Slađom Marković. Postoji veliki problem. Dosta ljudi iz firmi, znači Elka, nije samo Elka, tu je Šamot, ne znam, FEP. U proteklom periodu veliki problema je bilo u vezi lečenja pacijenata. Mi smo napravili neki određeni dogovor, bili sa upravom i Šamota i FEP-a, imali smo znači da hitni slučajevi, trudnice, mala deca, znači to je
rađeno, da kažemo, i bez, ajde ne bi smeo to da kažem, i bez overene zdravstvene knjižice. Mi smo to morali, znači iz humanih i ljudskih razloga da uradimo, ali je problem što se vrši, znači sve ono što mi uradimo u zdravstvenom centru, postoji kontrola iz fonda, znači mi to što radimo, to se kontroliše i u Kragujevcu, mi možemo neko vreme da te pacijente lečimo, da kažem, bez knjižice, što nije opet, da kažem, po pravilu. Ali dugoročno ovaj problem stvarno mora da se reši. Znači, jako puno ljudi je bez overene zdravstvene knjižice, tako da mislim da je vreme da se postavi to pitanje kako i na koji način će to da se reši, to opet slažem se sa predsjednicom da bi trebalo da se pokrene i na Republici i da vidimo ako može. Znači, problem je veliki broj ljudi je bez overene zdravstvene knjižice. Zatim su usvojeni izveštaji o realizaciji programa poslovanja javnog preduzeća za planiranje i izgradnju opštine Aranđelovac za 2013. godinu, zatim javnog komunalnog preduzeća Bukulja, javnog komunalnog preduzeća Zelenilo Aranđelovac, a zatim i izveštaj o radu javnog preduzeća Gas, javnog preduzeća za informisanje Šumadija, Centra za socijalni rad Sava Ilić, predškolske ustanove Duga, turističke organizacije opštine Aranđelovac, Centra za kulturu i obrazovanje, Narodne biblioteke Sveti Sava, Narodnog muzeja u Aranđelovcu, Smotre umetnosti Mermer i zvuci, Fonda Prvi srpski ustanak, Sportsko-rekreativnog centra Šumadija, ustanove Fudbalskog kluba Šumadija. Usvojen je i izveštaj o radu Agencije za imovinu opštine Aranđelovac, Apoteke Šumadije, Crvenog krsta Aranđelovac i uprave opštine Aranđelovac. Odbornici su razmatrali i usvojili odluku o ceni usluga i regresnoj skali za boravak dece u predškolskoj ustanovi Duga. U proseku 20% će poskupeti usluge predškolske ustanove Duga. Također je usvojena odluka o izmenama odluke o komunalnim taksama. Odbornici su usvojili i odluku o davanju saglasnosti na statut turističke organizacije opštine Aranđelovac, a pokrenut je postupak za davanje na korišćenje opštini Aranđelovac kulturnog dobra Okućnice Ilije Milošević. Razrešeni su i imenovani novi predsjednik i članovi Komisije za rodnu ravnopravnost, a imenovani su i razrešeni predsjednici i članovi nadzornih i upravnih odbora pojedinih javnih preduzeća i ustanova. Odbornici su danas izglasali i razrešenje i imenovanje članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola Aranđelovačke opštine.